Wih, langsung om, langsung. Is, main-main ya. 1, 2, 3. Ah, kena om, kena om, kena om. Makan lagi. Ais, bujuk lagi nih, bujuk lagi nih. 1, 2, 3. Ah, om. Dia nih om. Ah, jalan deh om. Pada om. Wow. Halo, berjumpa lagi di Asal Channel PE. Konten mancing rawa yang gak seberapa nih om. Hari ini kita coba mancing-mancing lagi ya, mancing di rawa-rawa dekat rumah lah nih om, di Talang Tua lebih tepatnya. Talang Kelapa masuk dari perumahan Repari itu om. Ini spotnya lagi pada mau makan ikan putaknya, ikan betok sama ikan bujuknya om. Nah, target kita ikan bujuk nih om. Ini spotnya om. Nih spotnya om. Teratai-teratai kayak gini om. Nih kita mancing bareng Om Aan. Om Aan, di manakah dirimu berada? Oh, di situ ternyata. Kita mancing, tapi kita mancing udah lumayan sore nih om, jadi agak gelap ini shootingannya. Ya itulah tadi spotnya, kita mancing bareng Om Aan yang udah mulai panas. Oke, langsung saja disimak videonya om. Salam aman, salam satu hobi. Laju om, mantap. Tuh om, dimakan tuh om. Jalan dia, jalan tuh jalan om. Jalan deh om. Pada om. Wow, bujuk coy. Mantul. Besar om, lumayan sih, nggak besar banget nih. Lumayan coy, bujuk om. Lumayan daripada lumanyun. Bujuk om, mantap. Oke, kita coba lagi. Mana tahu ada cinta dan kasih sayangnya. Plung. Nah, makan lagi. Makan lagi. Ais, bujuk lagi nih. Bujuk lagi nih. 1, 2, 3. Om. Dia nih om. Bujuk lagi. Mantul. Wis, ada yang panas. Nih om. Bujuk lagi kita om. Sayang agak gelap tapi. Lumayan ini om. Nih. Lumayan bujuknya om. Segede-gede ini semua om. Mantul nggak tuh? Ada yang panas nggak tuh? Kita coba lagi. Oke, kita coba lagi. Mana tahu masih ada nenek moyangnya yang belum mau ikut pulang. Bismillah. Ser. Guys. Bakal lagi om. Bujuk lagi nih kayaknya om. 1. Bukan bujuk nih. 1, 2, 3. Waduh, lepas. Putus cuk. Bujuknya itu. Aduh, lepas om. Iya. Bujuk lagi putus ini om. Pancingnya nih. Aduh. Besar tadi. Yang tadi besar, lumayan besar sih. Ini om, putus om. Kelamaan kita om. Putus. Wow. Ngeblur om, putus. Kelamaan om. Bujuk lagi itu tadi. Oke, kita ulangi lagi. Oke, langsung saja kita coba nih om. Ini dia spotnya. Kita pakai umpan jangkrik. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, langsung om, langsung. Main-main ya. 1, 2, 3. Kena om. Ikan apa nih om? Wih, betok om.
Mantul. Raja betok nih om, besar om. Uhuy. Mantul. Dimakan 1, 2, 3. Kena om. Aduh, nyangkut. Aduh. Kena tadi om harusnya. Nyangkut. Aduh. Bengkok pancingnya. Oke, kita akhiri perjumpaan kita hari ini om. Karena udah lumayan sore nih om. Lumayan kita dapat bujuk 2. Wah, mungkin mau nambah lagi karena saya belum mau stop mancing, tapi kameranya udah mau matiin karena udah gelap om. Oke, terima kasih yang sudah hadir. Salam aman, salam satu hobi. Laju apa? Mantap.